大家平安，有家外读书看见们们，那么看见那水bat。Saka tu cua ka jam nama noli ja supina kai no cemas imade to apitirua sangasan. Imade to ita sulata imade to tapuru katu tiro kaya patiru sapuru katu lima kaya. 彼得前书1章13节到25节。Pai manasika padiru tuanu warung sanu kana kipapauri ngau sanu kasih baru ngangata semam uzangaran tuazwa na paki Somali ya pas iling uri si pagau-gau canumu no mapatsu nangati Yesu Kristo kiparaingu tua cemas maya kirain tua marka sini papu salingan tuanu ina cawan-cawan anamaya tua si tesangasan ka inianan kamu na kemelang tua kauridan na turu pai azwa na pinili danumu cemas na masam parabas saka ulamuna namaya uta namasam parabas tuanu sikudan nanga penolat ayatwa izwa vincika namaya tucu ulamuna namasam parabas ayatwa namasam parabas akan inaya no inurimu lema kamamu tua cemas mana kiraraing tua kinudan nua tara macicidil papa mamau tua si papa penetan saka ulamuna na paalai daya maju tuanu kinai kacawanan kemelangmu pai tu anamangata anu sinika masuk ada ya kemasi tua sini patavrak nuanu sewarita na kuya-kuya sikudan ini ka masam mavana zwa uri makaparak nemanga aki agi masamava nazwa namasam pazangaran jamu ni Kristo namaya toa jamu nazwa nikano pual nikano kuya alaka iu pinene tanga noa cemasi Kristo pakasanga setua binats toa ikacawan saka tucu beri-berilah nanga noa ikacawan sini papacung nanga masan timun di Kristo ano sinika masaru tuaza cemasa mana na papevalu danu tamadu kemasitoa na macai sa papurigu temadu pai manasika anu kasaru-saruin anu sinam puzangaran mavana cemas sakamaya tucu ula masan no kini parengan tuang kauridan na turu sanu ka nama singki yanga sanu kana penauri dananga kiliwa ketua markano betek sanu kana namara liva-liva karawa sa kemasi warung pai sini puala kangamun papa wawan lakwa inika kinasitwa uri matsa ya dalayan kinasitwa inika uri matsa ya walalu saka kaizazwan kainwa cemas ayatwa namaya tucu vincikan itwa sisiu cau-cau mapulat maru cemeranga au kinangwa maru vuncaranga noa cemer cemer marais vuncar maurag dakwa akai noa cemas kaizazwan pati mamili inaya
爱主啊，该马瓦那做啊，心里到起个了，但那么那不那卡瓦热吧啊，该爱主开暖什么心里起个嘛在多，彼得前书1章13节到25节，爱主啊，你那讲给你说不那个个马路。都说个zaman那心里不达完但有点，你们已经重生，你们已经重生。这段经文同样对现今的教会说话。如今我们这一群属基督的团体，所追求的信仰是什么？草会枯干，花会凋谢，但是主的道永远长存。我们所传的是永远的福音或短暂的福音。如今是什么在支配教会？是竞争比较，讲求业绩的气氛，或基督道成肉身和十字架的牺牲。恳求上帝的话语塑造我们的生命，使我们学习耶稣道成肉身的榜样，切实相爱，互相款待，彼此服侍，不偏待人，让信心和盼望都在于上帝。愿这样的信仰种子栽种在我们每个人的心中，逐渐长大，使我们的生命逐渐成熟。愿基督的宝血使教会重生，让信仰群体见证耶稣是基督，向着盼望前进。Sinaya tangkin tu soka jaman-jaman latinana remaluai latinana kemelang tu sinanamaya tu soa ka jaman-jaman tu soa sin paven wa sama tangkin tu soa pada jeka tayau latinana pulingalingau latinana 重生 Sinaya tangkin nama polat sakatu soka jaman-jaman na sinipakinam 上帝的话语对我有什么影响？我如何实践上帝的话语？现在要讲一点，上帝的话语对我有什么影响？我如何实践上帝的话语？现在要讲清楚，说个家们，那今天那今天么呢？这个该努力。愿基督的宝血使教会重生，让信仰全体见证耶稣是基督，向着盼望前进。奉耶稣基督的名，阿门。Mali-mali na kay namin sa selang sumupo apasung akilaroy to kay no atsuman lamuna na mangwa lamuna na suliva tu so kanya dawan 大家平安。